Kigali hoho yishe umumotari n'umugenzi. Nyemera by'umwihariko ngaruke ku makuru agezweho. Aya n'amakuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye. Nyemera nkubwire yuko mu makuru ndaza kugarukaho hariho iyo twari duhereyeho ya hoho yishe abantu babiri bari mu mumotari n'umugenzi yaratwaye. Ndanakubwira yuko Huye umugabo akurikiranyweho kwica umwana we amukubise umwase mu mutwe. Naho Mozambique byibuze abantu batandatu biciwe mu myigaragambyo abandi barakomereka. Kimwe n'andi makuru tugiye kugarukaho, nyemerera tubane rero. Gusa fata kanya nk'umunota umwe urebe nimba warakoze subscribe nusanga utari wayikora ukandeho, ubundi twikomereze n'amakuru yacu aba agezweho. Reka nkubwire yuko Kigali ho yishe umumotari n'umugenzi. Abantu babiri barimo umumotari n'umugenzi yarahetse kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 Gushyingo baguye mu mpanuka nyuma yo kugongana n'ikamyo mu bwoko bwaho. Ni impanuka yabereye ku Gisozi ho mu karere ka Gasabo hafi n'urwibutso. Ishami rya polisi y'igihugu rishinzwe umutekano wo mu muhanda ryemeje ko abaguye muri iriya mpanuka ari umumotari w'imyaka 28 y'amavuko ndetse n'umugenzi w'imyaka 26. Umuvugizi w'ishami rya polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yasobanuye ko iriya mpanuka yatewe n'umumotari wageragezaga kudepasa ariko akabikora nabi. Ati umumotari wavaga ku Kinamba yerekeza ku Gisozi yagerageje kunyuranaho nabi, abonye imodoka imwegereye agerageza kuyihigamira. Mu kubikora yahise agongana n'ikamyo bari mu cyerekezo kimwe. Nyuma y'iriya mpanuka umushoferi wawo yahise ahunga. Kugeza ku mugoroba wo kuri wa gatatu polisi yari irimo ikimushakisha. Reka twihanganishe ababuriye ababo muri iyi mpanuka. Reka twerekeze i Huye tuvuye mu mujyi wa Kigali. Huye umugabo akurikiranyweho kwica umwana we amukubise umwase mu mutwe. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bukurikiranye umugabo w'imyaka 38 wishe umwana we w'amezi 8 amukubise umwase mu mutwe. Ibyo byabaye ku itariki ya 9 Ugushyingo 2024 mu gihe cya saa 6 z'ijoro mu mudugudu wa Kinyonzwe, akagari ka Zivu, umurenge wa Save, akarere ka Gisagara. Nyuma yuko umugore we atashye mu gicuku yasinze bakarwana. Mwibazwa rye uregwa avuga ko yatonganye n'umugore we amubaza impamvu atashye igicuku yasinze bakarwana. Umugore agasohoka akajya hanze, hanyuma akamusangayo akamukubita umwase ukamuhusha ugahamya umwana yari arimo konsa mu gihorihori. Icyakurikiranyweho kiramutse kimuhamye yahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Tuvuye mu Rwanda reka twerekeze muri Mozambique. Nkubwire yuko byibuze abantu batandatu biciwe mu myigaragambyo abandi barakomereka. Muri Mozambique byibuze batandatu bapfuye kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 Gushyingo 2024 bazize imyigaragambyo yabereye i Nampula mu majyaruguru y'igihugu. Iri ni isuzuma rya mbere ryakozwe n'umuryango utegamiye kuri leta wemeje ko hanakomeretse 8 bakomerekejwe n'amasasu muri uyu murwa mukuru w'intara. Kuri uwo munsi hari hatangiye icyiciro cya 4 cy'imyigaragambyo yamagana ibyavuye mu matora yahamagajwe na Venancio Mondlane wari kandida perezida watsinzwe mu matora. Iki cyiciro kigomba kumara iminsi 3. I Maputo umurwa mukuru w'igihugu ho ibintu byakomeje gutuza. I Maputo kuri Avenue du Accord i Lusaka, Nelson w'imyaka 23 yarategereje minibisi imujyana ku kazi. Ntabwo ari ubushake bwo kujya kwigaragambya yabuze, ahubwo ngo ni uburyo nk'uko yabitangarije RFI. Ati uyu munsi bamwe bashobora kujya kwigaragambya ariko twe abari hano dukeneye kubona umugati wo kugaburira imiryango yacu. Ntabwo ndambiwe imyigaragambyo, ikindi gihe wenda nzifatanya nabo bizaterwa. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko abashinzwe umutekano boherejwe mu gitondo cyo kuwa gatatu baciye intege abigaragambya
Iyindi nkuru ikomeza ivuga ko abashinzwe umutekano boherejwe mu gitondo cyo kuwa gatatu baciye intege abigaragambya, by'umwihariko kuva kuwa kabiri. Kamanda wa polisi General Bernardino Lafayette yabihanangirije agira ati abapolisi biteguye guhangana n'icyo yavuze ko ari iterabwoba ryo mu mujyi. Ati iyi ntabwo ari imyigaragambyo y'amahoro, ahubwo ni imyigaragambyo ikaze ifite imyumvire yo guhirika ubutegetsi igamije guhungabanya itegeko nshinga rya Mozambique. Imyigaragambyo irahagije, dusubire ku kazi. Kuva aho yihishe, Venancio Mondrane we akomeje gukusanya abamushyigikiye kuri Facebook, aho mu gitondo cyo kuwa gatatu yashyize ahagaragara amashusho agira ati ntabwo tuzasubira inyuma tutitaye ku magambo y'ubusazi ndetse no kwiheba yavuzwe na komanda mukuru Bernardino Lafayette. Niba abapolisi bashaka gukoresha urugomo, twibutse ko abaturage bafite uburenganzira bwo kwirwanaho. Muri iki gitondo cyo kuwa gatatu amaduka menshi yakomeje gufungwa muri Maputo rwagati kuri Carimax Avenue nta buzima bwari buhari. Ni mu gihe kandi ambasaderi wa Amerika i Nairobi wari utishimiwe n'abanyakenya yeguye. Mega Whitman wari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya kuwa gatatu yeguye kuri izo nshingano nyuma y'igihe yotswe igitutu n'abanyakenya bamusaba kubavira mu gihugu. Uyu mudiplomate kandi yeguye nyuma y'icyumweru kimwe Donald Trump yongeye gutorerwa kuyobora Amerika. Uyu mugore usanzwe n'umuherwe yari amaze imyaka 2 n'igice ari ambasaderi wa Amerika i Nairobi. Nyuma yo gusimbura kuri izo nshingano Kelly McCarthy warashyizweho na Trump. Whitman mu itangazo yasohoye kuwa gatatu yemeje ko yeguye, ashima ibyo yari amaze kugeraho birimo amasezerano y'ubufatanye Kenya yagiye isinyana na Amerika mu nzego zirimo ubuzima, ubucuruzi ndetse n'umutekano. Uyu ambasaderi icyakora yakunze kunengwa n'abanyakenya bamushinja gushyigikira mu bibi Perezida William Ruto ndetse no kuba yararuciye akarumira ku bwicanyi, urugomo ndetse no gushimuta byabaye muri Kenya ubwo muri iki gihugu habaga imyigaragambyo mu mezi ashize. Ibi biri mu byatumye abanyakenya benshi bamusaba ko yabavira mu gihugu. Uraza kwibuka gukora subscribe, ucunge neza niba utari wayikora ukandeho, ubundi tuzajye tubasha kwibanira mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Urareba aho hasi nimba warakoze ukore no kunzogerera iruhande, watanga ibitekerezo, wakora like, ugasangiza n'abandi aya makuru tuba turi kugenda tubagezaho. Turabakunda cyane, reka tubatunganyirize n'andi makuru.